eski doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller. Uzak olmuş, dertli doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller. Adı Asya bir yanı yıkık, bir yanında sevda. Kerem yanır koda kor gibi hayat yolunda. دوستان عزیز، اگر که خواهید سلسله فیلم زندگی تلخ رو با صفت فول اچ دی تماشا نمایید، پس به شبکه ما ابونه شوید و زنگولچه رو پخش نمایید و لایک و کامنت رو نیز فراموش نسازید.